Umbuyiseni wakwaNdimande endaweni yasesihlahleni eNyukhasela. Njengoba ningibona lana nje emva kwami kunenkantolo Ingwe Tribal Court eyaziwa ngokuthi ubuhle bomzinyathi khona endaweni yaseNyukhasela. Cha, silana nje kunodaba kade sihamba ngalo oluthinta mina ngqo nomama wey'ngane wongowakwaSibiya. Kule nyanga ephelile cishe kwakuyi-10 zikaJuni kunevidiyo eyake yaphuma yenziwa izingane. Kwesinye isikhathi angeke ngithande ukuthi ngibize igama lengane ukuvikela ngokomthetho ilokhuza isithunzi sengane, kodwa kunevidiyo eyasirculate ithunyelwa yingane engangazi ukuthi yayithunyelwa uma wayo, hhayi ukuthi yayizenzela yona, ngoba uzozwa indlela eyiqala ngayo lengane ma izothi ubaba wahamba ekhaya ethathwa umama thizeni. Usuyabona-ke ukuthi cha, akusona isitori sengane leso, kodwa kunestori somuntu omdala ngane. La njengoba sila enkantolo nje, cha bekuzolungisa nje izinto ezifana nalezo, ngoba kuleyo video kwavela ukuthi engathi ubaba wengane akasazondla ingane, wahamba nomunye umama ongasazinaki iy'ngane. Kanti cha, yebo khona endlini angisahlali ney'ngane njengoba zikhuliswe yimi, zizalelwe kimi, zonke lezi ngane zakhuliswa yimi from 2014. Yona le ngane ekhuluma phambili izalelwe kimi ngo-2014 kuze kube manje bezihlala nami, zifundiswa yimi esikoleni, zibhaliswe yimi ku-Department of Education, kubhaliswe ngombuyiseni wakwaNdimande umzali walezi ngane ey'ntathu. So mase kuzovela ukuthi ngathi sengumuntu oqhelile kuzo, cha, indaba ikanjena ukuthi angiqhelile ngoba ngiqhele ngelokhuza financial, ngiqhele ngoba bekunodaba olusenkantolo njengamanje. Ngeke ngithanda ukungena kulo kakhulu oluphakathi kwami naye umama wabantwana, so ngeke ngingene kulo, kodwa yinto eyenza ukuthi ngingabi bikho endlini, ngihlale emqashweni njengoba ngihlale emqashweni nje. Angihlale endlini yami eyamandla ami engayithenga ngo-2008 ngiyingedwa ngaleso sikhathi leso, umama wabantwana engakafiki empilweni yami. Ufike nje emveni kwalapho senginayo leyo ndlu leyo. Into engikhiphe endlini kwakuyi-bail condition eyayithi angiphume endlini ngingabuyeli endlini. Yiyo into eyenza ukuthi ngingatholakali endlini, kodwa okwathi makuhamba isikhathi bekuJanuwari kulo nyaka la inkantolo eyabe seyilokhuza ithambisa imiqathango ye-bail yathi cha, Ndimande usungabuyela endlini ngani ngoba umama icala uyalidropha. Into eyenza ukuthi ngingabuyeli-ke endlini yiwukuthi kwakunalento yowukuthi ngonyaka ophelile ma ngizophuma ejele ku-October ngathola okanye kwabuya ama-DNA result awayesho ukuthi leyo ngane leyo eniyibona ivela lapho phambili ikhuluma ngokuthi mina angisabondla, angisabanaki, kakusiyona eyami according to ilokhuza i-DNA test, ayizalwa yimina. Le ngane iyingane endala ey'nganeni ey'ntathu enginazo. Kusho ukuthi lo mama wafika nayo empilweni yami nasekhaya kithi eyifihlile, elazi udaba, ngoba lento yafika njenge-message eyayithunyelwe efonini yami u-anonymous ongazange azichaze, kodwa wayezokhuluma ngalolu daba lolu kuphela. Yilento siyenza ukuthi ngonyaka ophelile-ke ngithi ake ngiyibheke-ke lento ukuthi neqiniso kangakanani. Cha, ekondleni iy'ngane cha, iy'ngane ngiyazondla, zikhuliswe yimi kuze kube manje. Iyodwa nje inyanga engabange ngisakwazi ukubuyela khona kule nyanga ephelile emva kwale video lokhuza ethunyeliwe ekade sihamba viral. So omakhelwane nomphakathi sebengibona nguwumuntu omubi, sengisaba ngisho ukuya kwami, ayikho into engizoyenza. And mind you ukuthi ngisazokwazini ukuthi ngiqhubeke ngondle iy'ngane ngendlela ekade ngizondla ngayo nangendlela ephelele, ekubeni ngazi ukuthi kunengane okungesiyona eyala ekhaya efike la ekhaya ngokungekho emthethweni. So yilokho nje ukuthi kule nyanga ephelile yiyo nje kuphela inyanga engafakanga ngayo ukudla. So leyo video leyo yaba viral okanye yenziwa kuyizi-10 mangizwa, ngoba cha mina kangizange ngaze ngayilalela ngobuhlungu benhliziyo ubaba ungaphakathi. Iyayithi iy'ngane ezina-5 days zingadli. Nasi isiliphu la eduzane la engangithenge khona ukudla ka plus minus 5,000 kwakuyi-28. Kwakuyi-28 zikaMeyi ngithenga ukudla kwale mali. Mhlambe bazozibonela abalokhuza la bengisebenza nabo njengamanje. Nakho ukudla engangikuthengile, kodwa ozomangala ukuthi kuthiwa ngey-5 akusekho. Ngicabanga ukuthi kwakuyindlela nje yokuthi
kukhandwe isithombe thizeni ngalo muntu oyimi abekwe emphakathini njengoba ebekiwe emphakathini lo muntu umuntu ongalungile. Ngakuthatha lokho kukubi kunjalo, kodwa ngeshwa nangephutha akusilona iqiniso. Cha, la ngiphethe ama-result welokhuza we-DNA, ngicela nje ukuvala leli gama leli, uvikela isithunzi sengane njalo. Ngivale igama layo la, kodwa ma ungabheka kulo layini elokhuza engibeke kuwo, ilawo elokhuza ama-result asho khona ukuthi kuhamba kanjani. Ngivala nje igama ukuthi cha, azivikelwe nanoma yinini isithunzi seyingane fanele sihlezi sivikelwe yithina abantu abadala. So akulona-ke iqiniso. Into eyenza ukuthi ngingakufaki-ke ukudla uphela kwale nyanga ephelile, angeke ngondle phela iy'ngane ngazi ukuthi kunengane ehleli kithi kwa-Ndimande ingesiyona yakithi and kade ngiyondlayo leyo ngane leyo. Njengoba ngize la enkantolo bekuzozama ukuthola isixazululo sokuthi siyixazulule kanjani le ndaba le. Okay, sebesithumele-ke la basithumele khona ukuthi cha, asingaya khona ngoba bazamile. Umndeni wakhona sazama ukuthi sikhulume nawo, kwakuyi-16 ngenyanga ephelile ze-holiday, i-youth day. Saba-engage ukuthi cha, nazi inkinga esinayo, kodwa bakhombisa ukusilahlela izandla ukuthi abazingeni lezo zinto lezo, mina akube yimi engizibonelayo. Asebefika beyijika-ke makufika la enkantolo ukuthi hayi bona bebengazi loo nto leyo, sebeyale nale. Kanti cha, ithi ngibazise, bangathi angibazisanga ukuthi nginale nkinga. Ngisacela bona njengomndeni, ngoba ulokhuza usisi lo owumama wabantwana uzalwa emndenini, uzalwa kubo, bona bangakhuluma naye then kubonakala ukuthi le nkinga ixazululwa kanjani. Kodwa-ke bangilahlele izandla bathi angiboni ukuthi ngenza njani. Yile nto-ke nizongibona njengoba ngila enkantolo yesizwe ukuzothola umhlahlandlela ukuthi ilungiseka kanjani leyo nto leyo, ngoba angikholwa nje ukuthi emhlabeni jikelele, angikhulumi ngabantu besilisa kuphela, ngikhuluma nje nabantu besimame ukuthi ungondliswa ingane okungesiyona eyakho. Ngoba futhi ma uthi uyayilandelela ilokhuza lento yakhona, uyathola ukuthi emndenini khona phakathi ekhaya bebodwe bayalwazi lolu daba lo, kodwa bakhetha ukuthula. Kodwa namhlanje la the way bebe-defensive ngakhona, usuyabona ukuthi kunalento abafuna ukulokhuza ukuyi-protect okanye abafuna ukuyilwisa. Ngicela ukuma lapho kwamanje. Ey'ngane zakwethu-ke lana-ke u-Ayanda-ke ubaba wakhe-ke uyamphika ngokwe-DNA test. Ngane zakwethu ukhumbula ukuthi-ke le ngane yiyo-ke yavela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi-ke ubaba wabo akabanakile. Ngane zakwethu-ke nale DNA test akayishoyo uthi yena akasaxhumani nezingane, okusho ukuthi-ke ulithole nini ithuba lokuthi kwenziwe lama-test. Futhi-ke izingane zakwethu uma echaza yena uthi wezwa ngomuntu esho, asinako kokuphelele kodwa amaphepha uyawaveza yena, okusho ukuthi-ke le ngane-ke ngokomthetho-ke kusho ukuthi-ke akuyona yakho. Kungenzeka ukuthi angeke sithi iphikwa uyena, iphikwa ngamaphepha esingenakho-ke isiqiniseko sakho ukuthi-ke wathole kanjani-ke amaphepha. Izingane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangana laphayana kwi-comment section sizovula ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.